Қағылам елім мамамдың ой қашыңан айтам саламды. Бұл тұрмыштың ойлосың ақындарсыз қараңғы. Құрчақындың далайы ең илгертен қуантып келген заманды да қуантып келген адамды. Ошолордың артынан дала елдің даңқынан қырғызым оматты деп тұрамындан оматты деп уғамын. Ормадағы қарабайым ошон үшін туғандар мындан еліме қызмат қыламын. Құттықтап айтып кетелі мынан ушу жерде баштаған тил жағын көзөмөл қылған, тил жағын көзөмөл қылған ырлар ыр жағын ағаларыбыз олтырат. Мынан ақтаңдай фонду демилге көтөргөнүн айталы, ар нерсеге жақшылық жолдогонун айталы. Мынан ош мэрия өзү да келип бул жерде туугандар колдогонун айтады. Фамилия отчество деп коет орусчасын айтканда, бирок филармония залында бүгүн тилармания болбосун. Тилди дайым ушундай башчыларыбыз колдосун, бардыгы тилдин оңдосун. Анткени абалтан бериң айтылат. Эме көп нерсени туугандар үйрөнө турган кез келди. Алға шилтеп қадамды нағыз нарық насил салт менен күйлөнө турган кез келди. Коңшуларча сүйлөбөй, коңшулардан тил жагын үйрөнө турган кез келди. Ошону колдоп жүрөлү. Андыктан да бул жерде бираз маселе козгоп билели. Ар дайым куто дебей ким дейли, гряз дебей кир дейли. Til bilbegендерди til дейли, til билгендин эл дейли. Андай жаман адаттың ар качан айтып билбейли. Анан дайым туугандар битте дебей бир дейли. Акындардын учугун уланткан Абдылда Амантай, Элмирбек, Жеңишбек, Алы, Абдыбали, Рахматулла сыяктуу бир нече актаңдай акындарыбыз азыр казак-кыргыз арасында аты чыгып, улуулардын жолун улап келе жатышат. Кудай буйруса, быйыл биз президенттин байгесине эл аралык казак-кыргыз айтышын өткөрдүк. Бул жерде президент сөзү колдоп, акындарды колдоп, ушул чоң айтышты өткөрүп берди. Анан ал айтыш бүтөр замат Кудай буйруса мына Ордолу Ош жергесинде дагы республикалык төкмө акындардын айтышы жакшы деңгээлде, элдин жакшы бир маанайын көтөрө турган айтыш болгон жатат да. Анан төкмө акындар үчүн, өзгөчө кыргыз төкмө акындар үчүн жерлерде айтыш өтүп турган менин оюмча өтө кызыктуу деп эсептейбиз. Анткени башка публика, башка көрүүчүлөр, башка күйөрмандар дегендей. Анан бүгүнкү айтышыбыз абдан кызыктуу өтөт деп эсептейм. Анткени бүгүн филармониянын толгону орусча айтканда аншлаг экен. Элдин колдоосу жакшы. Эми калган маселенин баары бизде. Ошол элдин көңүлүн көтөрө алабызбы? Элдин купулуна толгон ырыр дай алабызбы? Ошол калган маселе бизде. Улуттун тилинде ырдайт акындар. Анан азыр Элмирбек Иманалиев дагы тамашалап тил жөнүндө да кандай болуп, тилди сактап калчу ушул акындар деп ойлойм. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил деп илгер жана Шайлообек байке жазгандай. Кыргыз тили буйруса өсөт. Мына Бириккен Улуттар уюмунда жакында бир сөз болуптур. Ушул кылымдын аягында 10 эле тил калат депчи. Анан андай болбойт болуш керек. Эгер 10 тил кала турган болсо, ошол 10-чу тил кыргыз тили болсун деп мен ушуну дайыма тилейм да. Бай өнөрлүк казынасынын бири тилдин күчү керемет болгон ушул айтыш өнөрү. Ошону жыл сайын саамал кылып Ош жергесине өтүп турушубуз чын жүрөктөн каалайм. Mamamı yüz görüştü kayradan, görkemdü eken o şarı göğünde yıldız jaynagan. Sulayman tağın amamı başında babır jaylagan,
Ағылып тұрсын ырысқы ақ бурадай дайраңнан. Салам айтты жыпар қыз ақ қалпақ елден айлана бер. Жақшынақай жүп болды, Амантай байкем құт болды. Екеуіз шықтық айтышқан, ырыстың елген ырдайлық. Ырдатқан бізді шаңшыды, вене тіл ұйық тұрбайбы. Қырғызым менен бүткөн тіл, қиындықтарға түткөн тіл. Үч елтік манас бүт батқан, енемнен келген сүттен тіл. Елінім болып қалқаның, егемендікті күткөн тіл. Алла тағала бұйырығың, елім алдыңа келдім қайрадан. Авалтадан үшінтіп сапар ақындар елге сайраған. Анткенің андай ақындар сапардай болып қарачы көкіректің ардай мұғытың анда қайнаған. Екеуісті чоғы шығарған, ой, мұндал тұрған қарачың ардақты қоштық едем айланан. Кемің алдыма келген сапарым, мұнан ел қол чап жата шатырап, сенің атағың айтып жатамын. Апапақ болып киінген жақшы екен анан чапаның. Көңілдегі сапарым көп сөздің айтып жатамын. Ел тұрған соңға бұл жерде мен емінеге қатамын. Көрсің елері вырдап жатасың, сенен елде бар екен атағың. Қанекей сапар көрелі, елдегі мұнда тараза. Дағы да шықсын деп айтам бұл сапардың өнері. Қанекей сапар ырдағың, бүгін сапарға шекербек болдың өнеге. Бишкектен келген Турбайбыңың, айтышқан ақын бұлбұлы. Шекербектей ағауыз ақсының болот құлыны. Бұл айтышқа шығар дұлдылы. Шекербектей ағамаңа саламын айтат сапарым. Сіздің дағы бір кезден айтыш қомға басшылық болып жүрген кезіңде шықтелі бір азатағың. Өзіңізге мен түштім, айтыштым, басшысы болған елеңіз бүгін шықпас бекен пачағым. Алтындай болған ағамды ананы жақтан қантып сатамын. Қалың ел келдің атайы, бұларды күлсін деп айтып жатамын. Қағылайын жан шеке, айтар сөзден тынбайлы. Ек ақын ырдайт екен деп елім күтіп тұрбайбы. Ордолу оштың ішінде қарачы төрім күтіп тұрбайбы. Серьезный болбай кичине юморический ырдайлы. Алдыға дайым ұшындай, халқына берген сапарым. Пашақ деп анан ырдаған жаман екен чатағың. Анан оқ тиген айы кейіптеніп, бақырасың сапарым. Ошқа келсем қонаққа асыласың сапарым. Шекербектің үшінтіп қачырасың сапарым. Бирок юмордың анты ырдай бер, гөвандайдың ырдасаң ачыласың сапарым. Анан ел сүйген андай ақындар
Bolup durat saparım, eldim bari kol çapsa karaçı, tolup durattı saparım. Eme sen özgöndün boldun kulunu, ayrıkçan uğup men duram özgöndün boldun tunuğu. İlgerden anasıyla eçen ulu da geçü, eçen ulu da geçü uluğu. Emi yumordu koşup ait dedin, aytmasan sapar kayıt dedin. Anda yumor menen doy baştayla, alım savaka jakşelin alım savaktı taştayla. Alım savakır dayt dep şekem meni gütüp jatpaylı. Gütkönümdü saparım hazır elin aktayba. Şekerbekte yagamdan kuday talam saktayba. Kuday talan saktasa, anda kudavırdan kalkpaylı. Haydi şeverin canaken arkaga takır baspaylı. Kuday tala sakta dep sapar korkup kayra jatpayba. Korkkan jokmun canake sot kaçırıldı atpaylı. Al sotkanın çırıldaşı sotkanın, kanday bolup jatat dep jengin çalıp jatpayba. Öçür alvay sotkasın şekem kıynal öyle atpaylı. Kanı jengin uyga varıp kaktayba. Uyga vargan gezekten öçürüp koysan sotkanı şekeceğim, aç yotun surap kaktaylı. Hoşul, sen dağın ertin öşentüp, gelindi olup arvak, ayal alıp kalganda sen dağı korkup kalasın. Oşonda korkup kalgandan aka jardam kamaga varasın. Sen dağın inen mak okşo öşonda sotkandın albay kalasın. Alakam menen sen barıp gelinimdi çavasın. Gelinimdi çavalbayım, altanı tıvanda koy bosun şekerbektim mamasın. Barvay koysan luş şire kaka avirindi tavasın. Koylanı orada olturup ot bolup günüp canasın. Canasın devırdadın aka kaya jerge çeyim barasın. Jaşo degen oşondoy, janagının ayttım go, al sağa jalgan açın. Alım savak çağınan jakşı kakat eken kanatın. Alım savak jakşıda kanana aytçı sapar sanatın. Irdap jatsan canake, bugün altının ırdın tavasın. Senin damında var elin, ayavay alım savak adatın. Andıktan bugün canake, maga oldun uşunday ösüp gelgen savatın. Anda baş kuşku, baya baş kuy kaşkan ötölü. Sanatı menen kanatın ırday verip, karaçı saparım caman teri dedi. Uy kaçtı men başta durgan gezekte maga gezek bervede. Bereyin desin burbadın gıdağı sapar emgege. Özü baştagan uy kaçtı, özün aytıp cengbede. Koştu koştu olturza jakşı bolu turbayı sapardımından elcere. Şekerbekte yağama men boldum okşoy termege. Sen bolsan eldin ermege, sağa men boldum okşoy çınından atuğa turga mergene. Ha şekem salıp durat kişenin, Saparbek'te yakındın aldığa koydum işenin.
Antkene Şekercan eken akındığına işendim. Antkenin akınırçın ekensin. Uykaştıktım barına jakınırçın ekensin. Bişkekten gelgen görse Kırgız tildi bağlagan asılırçın ekensin. Katı kırağırdap men koysam çayın urtap kalasın aka çankap keter ekensin. Algalap kadam çaptanız Canan aman dayağım aytkanda ırda bütün elekmin şaşpanız Şeke şaşpanız Çaydan urtap durunuz eğer çankap jatsanız Şekerbekte ağavız Uykaştıkça kanavıdan göçüp kalgan duruvayva Akındıkça kanavıdan ötüp kalgan duruvayva İnisin koyu unutup Bişkek şakanı özü жалғыз ketip kalgan duruvayva Айтылып мұнаң елінің сапардың бүтпейіп жомаға Атайын ұшқымен келсем сапар чай ішпей кетсем болова Анткені сапар қарачы Жақшы ақын болып мұндай деп жетіп қалған екенсің деп ұрдап жатат сапарым Айтқан сөзім жанатан тыңдап жатат сапарым Сапар менден кичүү балеле Өтіп жетіп қалды деп бұл чоң ата болып алған ба Жанымда тұрған сапарым жашындан әлі қарған ба Шеркен сапарым Қоя тұр бүтен елекмін Саған алида далай керекмін Өзіңді дағы сапарым көтөрө тұрған алдыңда мен дағы Сенің елдің алдында көтөрө тұрған желекмін Емі қағылайын дой сапарым Мұнаң ағайын елдер қарачы толып тұрған кезеге Баштағыдан батпай залыңа қонып тұрған дой кезеге Анткені тил майрамың ұшындай дағыда болсың екен деп Алдыңа келді Шекербек Емің еміне дейбіз туғандар Баяғы бабамман аспаш болып Ошондон башталып келген ушыл тил Айланып қарап олтурсаң ашталып келген ушыл тил Doğrulorda doy bayqasan Doğuşuңанда чыгып bir ün болып келген ушул тил Ечен душманға сүр болып келген ушул тил Айланайын туғандар Тил болбосо қарачыңандан ырдай тұрған мен арман Сапары көстің қалбаяндан ол тұрған елім сен арман Қағылайын жан шәкеңің ұрыңды біраз тұрыптыр Өсіп қалдың дедіңіз, аның себебін айтам ұғыптыр Өсіп қалдың дегенім себебін айтып берейін Башта шекем келгенде Өзі келчелен абдан томенен, ашусы бейік зоменен Komuzu tursa facaktan özün ırdap çürçü doğmenen Hazır tanaliske tüstüşü ırdap qağırdağanыңды men ayttım Bak okşağın jaşakındı sındağanыңды men ayttım Tüzürdap çürgön janaken oşol çırlağanыңды men ayttım Anan janagın aytkan sözüngö gezegin joobumdu bereyin Konoktuk aktın dev ayttın Kalın eldin ırdadım ben andan başka ne dedim Özgön bolat yerimiz munarası bip-biyik 11 kılım karıtkan karaçın akkalpak kırgız elimiz Bugün aytış bütkönde sizlerin özgön jaka geliniz Törgöt kürüp göreyin Kızıl gürüç bizde var aldan sizge men sizge kaçtan basıp vereyim Aldıda turgan kalkımdın Jakşılap ırdap maktayla Kalıslardan murdarak elder çeşip jatpayı Canan Akjolto inim aytkanday Uakıt bütüp kaldı okşoy şeket distansiyanı saktaylı
Özgöngöңинин тозомун кел дегениңең рахмат. Урдуңан баштап башыңа чейин тер дегениңең рахмат. Ананы ашты базып беремен мына мен дегениңең рахмат. Чакырсаң инем барайын, чайыңдан ичип алайын. Айланайын сапарым, айткан сөзүң табайын. Сапар ашпазып мында берет деп, Шекербек анда келет деп мына күтүп та калдың агайын. Көптөн бери жанаке көрүнбөй калды караның. Айтышка барып издедим ал жерден кантип табамын. Андыктан бүгүн жанаке сырт жакаң эми баралы. Элдер күтүп калды окшойт ама Азамат менен Аманбек. Рахмат, чоң рахмат. Сапарбек Зулпиев жана Шекербек Адылов. Кезекти Азамат Болгонбаев менен Амантай Кутманалиевке беребиз. Elin janatan beri sahnanın bul aytış boron kaptadı. Eki bala bul jedene karaçın el jurtuna jakkana. Kimi kanday ekeni kağılayın kalın jurt belgilüğün attara. Ben Azamat menen çıktım kuvanam. Kuday sapardan kuday saktadı. Aylanayın saparımdın atayın seni belgilep aytıp jatamın. Aylanayın çınında saparganday dep kelgen. Men baykaşımça bul bala Jolborstun jürögün jep kelgen. Ankenin ar bir sözün ep kelgen. Takalbay aytıp jatpay bul jattagan emes depterden. Mınan uşul sapar degen balaŋar kağılayın kalın jurt özüңөр bağlap karaŋar. Oy jıldız kılıp algılaçın elime gerde gelse çamaŋar. Tebes Tursun Aliyev eçen ülgü berdile. Har wagtda tuğandar sıyınamın agamen. Azır oylanıp durdum kaptalda, oşa geçten Azamat men uşul saparda ele balalemi. Rahmat elim karaçın alakandı çapkandar, Sargaşkadagı kiçine sayray düşsün dep jatkandar. Anan oylo oltursam el için önör kençeken. Bizde ağaların ardayım baldarga talim beri çeken. Kıylan akındar ötkön turbayı kızıl dilin savagan. Oy könkü kırgız eleken elim köp mezgil öttün oy aradan. Hemin aytamın tuğandoy emnene. Har başkaçan oylosum aradamdın doy dengeli. Hazır baykap dursan balaŋar akındardın tankası, akındın emes mankası, akındın emes balkası bul akındın bolot baltası. Jakşılap baykap oltursan bar okşoyt munun arkası. Mınan önördü jakşı bağlagana jol boldu baykem Turbayba. Jol boldu baykem ırjasat bir okşul saparday bolu burdayba. Demesen uşul balaŋa bata verip baştayın. Jaş balдар üşüntüp çıksa ken, birinen biri uksa ken. Hatagdan kıngardayım,
ушул акындарыңар мыкты экен. Мына жанатан бери карата ушул залдын ичинде жакшы эле болду тамаша. Эртеден бери карата эл алдында карачың эчем болду го тамаша. Эмиң Азамат экөөбүз ырдап кетели, эгердең элим кааласа, кимиси кандай экен деп кагылайын элим бааласа. Мына Азамат деген Азамат алыска чуркар казанат. Өзү жапжаш болсо да дайым тегерегин жүрөт тазалап. Анткенин абийири бар, салты бар. Жаш болсо да баланын жайнаган элден ой даңкы бар. Ушулар келечекте туугандар ой, сиздерге эле мурас калтырар. Эми менен абийирди акындарга окшоюн, анчалык алыс соспоюн. Азамат уктап кетпесин ой, мен андан кийин коштоюн да ушуну менен токтоюн. Кашыңда турган элдергеңе нечең калпыдың майын каймактын. Еркелеп ырдап олтурсаң мындаң элиңе жагып салмактуң. Жан дүйнөңдөн ырдасаң мен дагы жаман жолго барбасмын. Жанагы калыстар берген убакыттын жарымын Сапарбекең арнапсың. Агайың кыргыз эл менен карачың айтышкандан талбапсың. Өзүң менен тең чыгып мендан өнөрлүү комуз кармапмын. Байекем ырдап жатканда Жаллабадка жол тартып кайра эле келип калмакмын. Эми санаттарың карасаң шар суу аккан жанагы байкем сайдай киши турбайбы. Балкы бырдап олтурса нечем балдай киши турбайбы. Шекетерин агызып мына чеченин сөстүн сүйлөгөн маңдай киши турбайбы. Асмандагы жарыктык карачы күнүң менен күт байекем айдай киши турбайбы. Анан сары майдай балкылдап майдай киши турбайбы. Он акын чыгып айтышкаңы менин ордолуң ошум дүң болду. Күрдөлдү кыргыз калайык бүгүн бир гүлзар болду, гүл болду. Агайын кыргыз элиме мынан акындын ыры пир болду. Кыргыздан башкаң элдериң минтип айтыша турган ким болду? Кагыдайын туугандар Амантай байкем күн болду да Азамат балаң түн болду. Эми батаңды берсең мен дагы өскөнү келгем калайык. Ак тилекке жүрөктөн жеткени келгем калайык. Нечен ак сүйүң өрдү жүрөктөн мен да сезгени келгем калайык. Кайрыктарым бар болсо төккөнү келгем калайык. Анан Сулайман тонун турпагын жата калып туугандар өпкөнү келгем калайык. Эми жан дүйнөбүз биригип да минтип жарашат экен бактыга. Акындар менен ырдасак мынан алга жылсак астыга. Башкасынын кереги жок бизге бүгүн бир батаңарды чачкыла. Ырыстуу кыргыз калайык бүгүн ыр менен ооздуң ачкылаң.
Başkaсын bilbейм, башка айттың а. Азамат Сулайман тону жакшы айттың. Есимде калдың ушулту. Ташка тамга баскандай айланайын дой кашка айттың. Аламды жүрөм кыдырып, бирок Сулайман тоёдой туугандар дүйнөдөн издеп таппасмын. Кагылайын туугандар, өзүңө рухтуң белеңер. Мынан радиодон укканым мен ачыгын айтсам дой менегер. Жана ЮНЕСКОнун коомунда дүйнөлүк уюм билесиң ой. Бул жер жакында болду шедевер. Анткени дүйнөлүк уюм ЮНЕСКО атай баалап жаткан соң, бул кайталангыс жер ушул деп, ушул кыргыз жерден тапкан соң, Амантай келген конокта, айтканда көңүлүң өргө толот да. Башка элдер сыйлап жаткан соң кагылайын өз элиме, ушуну туу кылып алсак болот да. Анткени Сулам пайгамбары тагы болгон бул жерде. Сулайман ошол пайгамбар багы болгон бул жерде. Пайгамбарлар кыдырган нечен дагы болгондой бул жерде. Кыргызстан эчең жер көрдүм, бирок таң калам. Элим суктанам дайым сиздерге. Мына жана эле барып той келгеним, жана эле барып келгеним. Ошондон өз ичимден байкадым ушул Сулайман тонун деңгелин. Туугандар келечегибиз той алдыда. Биринчи тилди сактай билели. Ата мурас жанагы элим дилди сактай билели. Анан таптаса кылып дал ушул Сулайман туонуң ардайм ой. Элим жүрөк деле сактап жүрөлү. Эмиң айланайын азамата, бул жагы болсоң айтылды. Эмиң айтайын сага кайсырды. Мына мени күн дедиң, өзүңдү болсо түн дедиң. Ал сөздөр болот көнүмүш билебиз, азамат көбүбүз. Калп элең илим түн иним түн. Анткени жакшы адам деген ошондой өзүн өзү мактабайт. Мен улуу адам болдум деп эч качан өзүн өзү даңктабайт. Анткени илгериң Осмон Кулакын айткандай өнөрүң күчтүү болсо да, иним өзүңдү төмөн кармагын, ал өзүңдү бийик көтөрсөң, иним өпкөдөй калкып калганың. Эми далай жерден ойлопсуң, иним далай жерде жойлопсуң. Bir kız kaldı tavılbay, sen azırınça boydoksun. Emin oşko gelgen gesekten Kırgızstın ulu jer eken. Munan ekinci borbor şarыбыз, ardaktayбыз toy barыбыз. Emi bir sözel aytıp keteyin, elim esinen alıp koysa ken. Ekinci şahar bolboston jakında, bul şar birinci ele şahar bolsa keni. Antkeni Kırgızstın bolsun borboru, men kaytalap aytam on jolu. Antkeni borbor şahar çınında köçüp gelse bul jerge, jakşı ele bolot toy silerge. Aldığa koyum aktalap, ошондо бүткүл түндүк түштүк той мактанат. Өзбек менен тажиктен ошондо Кудайым өзү сактамат. Анткени кагылайын оштук туугандар айта турган ырлар бар. Оштун кээ бир жеринде жана биринчи канал тартпайт дейт. Телени барып сайса эле Өзбек канал баштайт дейт. Ушул жакты көргөн соң амандын өрттөнүп кеттиң өсөгү. Башка тилде берилсең анда кыргызына тилиң өсөбү.
Эми бул жагы болсоң ой асап дейт, туугандар бул жагы болсоң ой чатак дейт. Кээ бир четки айылдарда кайгырам, көчө дегендин ордуна өзбекче куча деп эле жасак дейт. Мынан ошолор эскең алынса, ошолорду жоготор бирер азаматтой табылса. Башканы мындай коелу элим сөзүмдүн ушул боёго, арыстан жүрөк бололу адамдын жамандой коёну. Жакшылап айтып бербесе купулуңарга толобу. Илгериң улутчулду жаман көрчү эле, улуттук ушул тил үчүн элим улутчул эле бололу. Анкене Байдылдан акын айткандай, өзүнө тилин билбесең, өзүнө тилин сүйлөсө, өзгө тилден ой сүйлөсө, ошол дагың адамды ал адам болуп кайдандой жаралды. Аларың булгайттой заманды, ачыгын айтпайдой каламбы. Кыргыздын тилин сактоо үчүн туугандар элим Манасты жакшы билели, жана Сапарбек сайрап жаткандай биз Жамакты жакшы билели. Анам барып тил өсөт ой, ушулардын ардактап абартап жүрөлү. Нечен айбат туу болгон акындары, мындан алакан чапсаң агайын. Ергиген эмесмин, чалыкпай экем элдердин көрдү далайын. Анам bir мүнөт калдың өңдөн өт, калкым бир деме деп алайын. Эми алдыңарда далайыр, мен дагың алдыңа келсем курармын. Komuz karmap koluma neçen kayrıkların sunarmın. Yerkelem ağam sargaşkamından el kumarın çıkardın. Yemi bula zamat degen jaş balam. Jakşın aytsam kuanıp menge de jaman aytsam uyaldım. Bulardın kanalı başka bolsa da kandары kırgız bulardın Yemi Hakkalpak kırgız el aytkanda neçen batırlarının dastanın, neçen kasiyetli jaratkan komuzunun kulağın, komuzunun borun, kalkım komuzunun kapkağın. Komuz karmap kırgızlar, neçen sancıraların taktadın. Bizde yakındarın ırdatkan, men de komuzdu gelet maktağım. Ankenin akın çıksa kuvanıç mınan artından erçip jaşların. Bular kan Manastın tokumu bayke kan algan ibet başların. Yemi hasiyetli jergene kumarganıp turdun armında neçen kuday bergen termege. Yemi kağlayın tuğandar, uluttun tilin ulutun mına saktasın de vırdadı. Jaman jolgo kalkıbız basbasın de vırdadı. Kan Manastın dastanın neçen jattasın de vırdadı. Akınдар gelip tarıkın mamintip taktasın de vırdadı. Kırgızlar kalat dağıda neçen kırgızlar görgön kıylanı. Yemi kağlayın tuğandar, jana şarapatta ejemiz akındardın bardığın koldop dursan rahmat.
Ақындар ырдайт екен деп ойлап тұрсаң рахмат. Тоқтосындай ағабыз нечен төкмелердің жолдарын жолдап тұрсаң рахмат. Ушылардың айтқанын себебі мен дағын айтқым келет растап. Еме жан дүйінің өргөк кеп айтам, жақшылық сөзді көп айтам. Амантай менің ағамдан артынан ершіп төп айтам. Ақындық өнер Қырғызстан, жашасаң uzun өмірді ошонча жашағыла деп айтам. Рахмат Азамат Болғанбаев жана Амантай Кутманалиев. Ошентип мамлекеттик тил майрамына арналган Актаңда 2008 республикалык төкмө акындардын айтышы өз жемишин элине берди. 6 кызыктыруучу сыйлык. Ошондой эле 4 орунга биздин акындарыбыз ээ болду. 4-нчү орунду Адылов Шекербек, 3-нчү орунду Сапарбек Зулпуев, 2-нчү орунду жаш акыныбыз Азамат Болгонбаев, ал эми 1-нчи орунга Амантай Кутманалиев болушту. Жана дагы далай жакшынакай белектер бардык акындарга тартууланып жатты. Кыргыздын баягы салты боюнча бир бата менен бүтүрсөк. Бабанын тийип атасы, балдардын болгон атасы, Кыдырдын тийип атасы, кыздардын болгон апасы. Alpeştep bala suyuңөр, ак сарай болсун үйүңөр, кастарлап бала сүйүңөр, кан сарай болсун үйүңөр. Жараткан өзү колдосун, жат душманың болбосун, Алла Таала колдосун, аңдыган душман болбосун. Кожай Кыдыр колдосун, коркуткан дооң болбосун, пайгамбарлар колдосун, барышың Кудай оңдосун. Жакшылык түссүн келмеден, Жамандык көрбө пендеден, ырыскы түтсүн келмеден, ыдык көрбө пендеден. Кыздарың оюң актасын, кырсыктан Кудай сактасын, балдарың оюң актасын, беладан Кудай сактасын. Олиялар колдосун, оорган жериң болбосун, кемеңгелдер колдосун, кеселдүү жериң болбосун. Дарак чыксын ташыңа, дарт тийбесин башыңа, көөргөн чыксын ташыңа. О кыргыздар, көз тийбесин башыңа. Амин.